Bakiriya ba Ruhima Real Estate, uyu munsi tubafitiye impano isoza umwaka. Ntibisanzwe yuko hano ku Muyange mu Kagarama haba hari inzu igurishwa miliyoni 100 gusa. Iyi nzu ifite ibyumba 3, dushe 3, salon nziza, igikoni ndetse na dining. Tutibagiwe annex iri hanze ndetse na parking yakakira imodoka 2. Ni inzu nziza iri mu bwoko bwa konoshi, ifite design nziza nkuko mubibona, ifite inkingi nziza, ibikuta byiza ndetse isize n'amarangi meza. Iyi nzu usibye kuba ari nziza inyuma, iri muri quartier nziza. Iyi nzu ifite kortire nini, ifite gate nziza kandi ikomeye, ikozwe mu rugi rw'icyuma. Izi nkuta namwe murazireba, ni nziza, zifite amabuye asa neza. Uru rugi ni rwo ruduha ikaze mu nzu yacu. Aho tugiye guhera muri parking. Parking nkuko mubibona nayo ifite amabuye meza, ni ngari, ishobora kujyamo imodoka 2 ziparitse neza. Imwe hano, indi ikajya hano. Tugakomeza kuri jardin iri hano. Iyi jardin nkuko namwe mubibona ni nziza, iteyemo ibiti byiza bizakura bigatanga ishusho nziza ndetse bikaguha n'akayaga keza. Tutibagiwe iki gikuta kiri hano kuri jardin, hariho n'amatara meza. Tugakomeza hano kuri terrasse. Terrasse yacu ni nini nkuko mubibona, ushobora kwakiriraho abantu. Hariho amadirishya meza, ifite nayo plafond nziza ndetse n'amatara meza. Turaza gukomereza muri salo, ariko mbere yuko tugera muri salo turareba urugi rwacu. Uru rugi ni rwiza, rusa neza, design rufite murarubona. Uru rugi rujyanye n'amarangi asize inyuma mu nzu ndetse n'indani mu nzu. Ruraduha ikaze muri salo yacu. Salo yacu ni iyi ngiyi. Salo yacu nuku isa, irimo amarangi meza, amakaro meza, plafond nziza, amatara meza, tutibagiwe TV stand yayo. TV stand yayo nkuko mubibona ni nziza, isa neza, nayo ikabijyanye n'amarangi asize hano mu nzu. Turaza gukomereza aho twakita dining, ushobora gushyira dining yawe ariho hano. Naho hari umwanya munini ushobora gushyiraho intebe zawe ndetse n'ameza yawe. Turakomeza hano ushobora gushyira igikoni cyawe, utubati twawe, frigo yawe ndetse na cuisinière yawe. Tumaze kubereka ibice bimwe bigize iyi nzu, ari byo parking, salon, igikoni ndetse na dining. Tugiye gukomereza mu byumba byacu, ari byo ibyumba 3 na dushe 3. Twagiye mu cyambere. Iyi nzu nkuko nakomeje mbabwira, ifite inzugi nziza, zisa neza, zifite na design nziza. Uru rugi rugiye kuduha ikaze mu cyumba cyawe. Tutaratangira kuvuga ku cyumba, murebe n'uru rugi. Uru rugi narwo ni rwiza, rusa neza, narwo rufite design nziza. Icyumba cyacu ni kinini, gifite amakaro meza atanyerera kandi yoroshye kuba wayakoropa. Gifite kandi amarangi meza, plafond nziza iriho amatara meza atanga urumuri ruhagije. Tutibagiwe aya madirishya. Aya madirishya ni ibirahure azengurutswe na aluminium kandi ni maremare, nayo atanga urumuri ruhagije. Turakomeza muri dushe y'iki cyumba. Iyi niyo dushe. Iyi dushe nkuko mubibona isa neza, irimo ibikoresho byiza kandi bigezweho. Murebe amakaro yubakishije iyi dushe. Ni meza, afite design nziza kandi asa neza. Turakomeza mu kindi cyumba. Tuvuye mu cyumba cya mbere, tugiye gukomereza mu cyumba cya kabiri. Icyumba cya kabiri ni iki, nacyo murabona inzugi ni nziza, nacyo ni kinini, cyakakira igitanda cyawe ndetse na garderobe. Turakomeza muri dushe, ariyo iyi ngiyi, nayo isa neza kandi yisanzuye, nini cyane. Tumaze kurebana ibyumba 2 bigize iyi nzu, reka dukomereze mu cyumba principal. Icyumba principal ni iki, duhere ku rugi. Uru rugi nkuko murubona ni rwiza, rutandukanye n'izindi twabonye, rusa neza, narwo rufite design nziza kandi rurakomeye.
iherereye. Turahera ahangaha mu cyumba. Iki cyumba ni kinini, kirimo amakaro meza, kirimo irangi ryiza ritandura kandi ryakorohera kurihanagura. Kirimo kandi parafo nziza iriho amatara meza, spotlight kandi zitanga urumuri ruhagije. Tutibagiwe amadirishya ari muri iki cyumba. Amadirishya ari muri iki cyumba aguhereza view yo hanze yo muri jardin naberetse kandi atanga urumuri ruhagije. Turakomereza muri dushe yacu. Dushe y'iki cyumba ni iyi ngiyi. Ni nini, irisanzuye, irimo ibikoresho byiza, irimo umwanya munini, irimo ibikoresho bihagije. Hano hari ahantu ho kumanika amayeswime ndetse no ku rundi ruhande irimo ibikoresho bisa neza pe. Iyi nzu nziza amaze kubereka iri ku giciro cya $1,000,000. Iherereye ku Muyange mu Kagarama. Iyi nzu ifite ibyumba 3, dushe 3, igikoni mu nzu, dining ndetse na salo nziza. Ikagira kandi parking ndetse na jaride. Tutibagiwe na annex ifite hanze. Mbibutsa gukora subscribe kuri Ruhima Real Estate kugira ngo mukomeze mubone izindi mari. Murakoze.